bigenze bite Kinshasa ku munota wa nyuma ijambo ryagomba kuvugwa na Antoine Felix Tshisekedi president w'igihugu cya Kongo byahindutse bigenze bite bivuga yuko amakuru aturuka mu gihugu cya Kongo bivuga yuko uyu mugabo atarigizeye umutekano we ari nabyo byaje kuba bitangazwa n'ibiro bya presidence hara muri Kinshasa bivuga yuko ijambo ryimuwe iri jambo azarigeza ku baturage b'igihugu cya Kongo umunsi ku munsi ndaje bikugezeho 5 kuri 5 turongo twekeze mu bigogo leta Kinshasa yategetse abaturage kuba bayiyoboka batayoboka bakwicwa ibi byavuzwe nande ese leta Kinshasa yatumwe nande cyane yuko kano gace kawo ko mu bigogo gatuwe n'abanyamurenge benshi aho bivuga yuko basa nkaho bigume kandi kano gace ikindi tubabwira yuko agace gasa nakigaruriwe na leta ya Kinshasa cyangwa se n'igisirikare cya FARDC Wazalendo FDLR n'abandi bafatanyije ndaje mbikugezeho 5 kuri 5 ese ninde batumye niki cyajya niki runo ruzinduko uyu mukomiseri rwari rugamije hano muri kano gace ko mu bigogo mu minembwe hongeye kwa hagaragara ibitero nyuma yuko Wazalendo FDLR ndetse n'abarundi bagabye ibitero bakabura abantu baje kuba barasinka igikorwa twavuga yuko ari cy'ubugwari igikorwa kigayitse cyane ese byagenze bite nyuma yuko bitwikiriye ijoro bakaza kuba bagerageza kuba bagaba ibitero none abaturage bakaba babimenye abaturage baza kuba bahunga noneho baza kuba barasa inka z'abaturage barasabura batwara ibintu byaje kuba bigaragara rwose ko ari igikorwa cy'ubugwari bubi cyane ndaje mbikugezeho 5 kuri 5 turango twerekeze ku musirikare ukomeye wa M23 asimbutse urupfu ni muganga asimbutse urupfu ni ibintu babikomeye cyane uyu mugabo bivuga yuko ari ugomba kuba yaba umuvugizi wa M23 asimbura Lawrence Kanyuka ubwo azaba hawe izindi nshingano uyu mugabo rero yaje kuba ategeterwa cyangwa se yaje kuba agirwa igipimo na FARDC ifatanyije n'abarundi baza kwa boheza drone ariko drone iza kuba imusha uyu mukoloneli ninde ndaje mukubwiye 5 kuri 5 turava ngo twekeze Masisi ibintu ntabwo byoroshye M23 yaje kuba yongera igabwaho ibitero na FARDC bafatanyije n'abarundi bya drone ariko baza kuba baswata cyane yuko drone yayo yaje kuba yahanurwa itaragira ikikora aya makuru nandi yose ndaje nyakugezeho 5 kuri 5 ngiye wabateguye no kubagezaho ni Chris bahaye ikaze kambanze tuza abantu bagiye badukurikiranye abantu mu gihugu cy'u Rwanda intara nyi amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba urengerazuba ndetse n'umujyi wa 5 n'umujyi wa Kigali wa 5 nge muri Afrika y'amajyepfo Afrika y'amajyaruguru Afrika y'uburasirazuba n'urengezo hose mbabwanga amahoro Imana bane namwe kandi namwe muhaye muronke mu byo murimo byose Imana ibaheramo umugisha nge burayi mu bihugu bye bitandukanye twavuga nka za France za Belgium za Germany za Turkiya hose nabonye abantu bagiye badukurikiranye hara mu gihugu cya Turkiya mbabwango amahoro Imana abantu bari mu Butaliyane abantu muri za Britain abantu muri za Germany za Belgium aho hose za Denmark za Sweden aho hose za Czech Republic ndetse na za Swiss na za Luxembourg mbabwanga amahoro Imana bane namwe kandi namwe muhahe muronke je muri Amerika mu bihugu muri states zigiye zitandukanye babwira abantu baza Tennessee we nk'umukunzi wacu bita Apolline ramusuje cyane rwose abantu bahereye muri za Tennessee mbabwira ngo amahoro Imana bane namwe abantu muri za Michigan za Boston za Las Vegas za Texas hose za Washington DC za Philadelphia aho hose za Las Vegas ndetse na za Los Angeles California aho hose ndetse n'abantu bari za Maine babwanga mo Imana bane namwe kandi namwe muhaye muronga abantu bari muri Canada ntabwo twabibagiwe abantu bari muri za Alberta za Quebec aho hose za Montreal ndetse na za Vancouver babwanga mo Imana bane namwe abantu bari muri Asia Saudi Arabia Qatar China Russia South Korea hose babwanga mo Imana bane namwe yes mbahaye ikaze kamarambura amakuru ku buryo burambuye reka duhere kuri ino nkuru ivuga yuko ijambo ry'umukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi bimaze gutangazwa akanya yabyagizwe ibanga bazi ko abaturage bategereje ari benshi bategereje ijambo rya president w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ariko biza kugaragara yuko uyu mugabo nta jambo kivuze ese byagenze bite kugira ngo umugabo yisange ijambo rye ryimwe bivuga yuko muri hari mu mujyi wa Kinshasa harimo harabazwa umutekano mucya ari nabyo byaje kuba bitangazwa n'abashinzwe umutekano bo baje kuba bavuga yuko uyu mugabo ijambo ryimuwe ku mundi munsi bitewe n'umutekano cyangwa se bitewe nuko atize umutekano ibaye nyuma yuko hari mu Kinshasa cyangwa se mu mujyi wa Kinshasa hamaze igihe hari imyigaragambyo y'abaturage binubira uburyo cy'igihugu cyabo cyowe ndetse uburyo cy'ibiciro byabo birimo biragenda bizamuka umunsi ku munsi uyu mugabo bivuga yuko ahangaha yaje kubakeka yuko mu baturage bashobora kuba babuze kugeza ijambo bashobora kuba harimo abagizi ba nabi noneho bakaza kuba bahungabanya umutekano we cyane yuko atarawizeye cyane yuko buriya umuperezida nk'uyoboye igihugu kingana gutyo bitewe n'ibikorwa agenda akora abaturage batishimiye ntabwo yabura abanzi ni ibintu biba bigenda bigaragara mu bihugu byose bigiye bitandukanye
aho abaturage bawe niba batakwishimiye ushobora gusanga n'umuturage yafatiwe akari gutera bitewe n'uko atakwishimiye. Yes, bivuga yuko uyu mugabo rero abaturage baje kuba bararakara cyane, aho bivuga yuko iri jambo ryari ryarateguwe bateguje mbere y'iminsi 2, cyane yuko ibi bintu twabivuze cyane twabivuze kuwa gatandatu, tuvuga yuko nyakubahwa w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi agomba kugeza ijambo ku baturage, ariko byaje kuba bigaragara yuko uyu mugabo ijambo rye yagomba kuba yageza ku banyekongo bose muri rusange ndetse n'ababa hanze bose bari bategereje, byaje kuba risubikwa. Ibiro bya Presidence byavuze yuko uyu mugabo yaje kwatangaza amagambo akomeye avuga yuko rwose umutekano ari Kinshasa atawizeye, ari nabyo byateye impamvu yo kuba yakwimara rino jambo akazarigeza ku banyekongo undi munsi uteganyije cyangwa se undi munsi utaratangazwa. Katuvuga ngo twerekeze ahangaha muri kano gace ko mu Bibogobogo. Mu gace ko mu Bibogobogo leta ya Kinshasa yategetse abaturage kuba bayiyoboka ku ngufu, batayiyoboka bakicwa. Ibi bibaye nyuma y'uko kano gace kagenzurwa na FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR, ariko irindi hurizo rikaza rivuga ati leta ya Kinshasa niba yatangaje amagambo ameze gutya ikavuga yuko bano baturage bagomba kuyiyoboka, kandi mu by'ukuri kano gace karimo FARDC, karimo Wazalendo, karimo FDLR, iraza kuyoboka nde ireke nde? Ubu niba leta ya Kinshasa ije ikavuga yuko abaturage bagomba kuyiyoboka, Wazalendo ikavuga yuko bagomba kuyiyoboka, FDLR igategeka uburyo cyo bagomba kuyiyoboka, urumva bano baturage bazayoboka nde areke nde? Ibi byaje ko bitangazwa n'umukomiseri ukomeye leta ya Kinshasa yohereje, aho bivuga yuko uyu mugabo yaje kubazana ubutumwa buturutse Kinshasa agomba kugena abana abaturage ba hano mu Bibogobogo, bivuga yuko bagomba kuba bayoboka leta, batayoboka bose bakicwa. Ibi ntago ari ubwa mbere bari muri kano gace, cyane yuko bigeze kuba batuma undi musirikare uturutse Kinshasa ibukuru, none akaza kuba yageza ubutumwa Antoine Felix Tshisekedi yamugeneye, ariko bano baturage barinangiye bavuga yuko rwose bagomba kuba bakurikira inzira y'amahoro M23 yatangiye, ari nabyo byaje kuba bamuribuka. Amakuru yasohotse agenda avuga yuko abaturage bo mu Bibogobogo baje kuba bicwa, bamwe basahurwa inka zabo, abandi bagore bafatwa ku ngufu, byakozwe n'igisirikare cya leta Kinshasa ndetse bafatanyije na Wazalendo ndetse na FDLR. Uyu mugabo yaje kuba abwira abantu baturage amagambo akomeye avuga yuko nta yindi nzira iriho uretse iyo kuba bayoboka leta kugira ngo babe mu mahoro, cyangwa se kugira ngo bature batunganirwe, babe mu mahoro, bakora ibikorwa byabo. Ariko mu by'ukuri wareba ugasanga n'umutekano arimo arabizeza ntawo bafite cyane yuko buriya igisirikare cya leta Kinshasa cyangwa se FARDC ifatanyije na Wazalendo ndetse na FDLR bivuga yuko ahangaha bagenda basahura ibintu by'abaturage, bagafata inka zabo, bagafata abagore ku ngufu, ibikorwa bigayitse cyane bagenda bakorera bano baturage ba hano mu Bibogobogo. Bivuga yuko uyu komiseri bita Kongoro watumwe na leta Kinshasa yaje kubabwira abantu baturage amagambo akomeye avuga yuko leta ye yamutumye amagambo agira ati mugomba kuyoboka leta cyangwa se mutayiyoboka mwese mukicwa mukavanwa hano muri imirambo. Ibi ngibi byaje kuba bitangaza abantu benshi cyane yuko n'abantu bo muri M23 baje kuba babigarukaho, aho byaje kuba bigaruka n'umuvugizi wa M23 bita Lawrence Kanyuka, aho yaje kubavuga yuko kuba umuntu yagenda agatera umusivile ubwoba, cyane yuko umusivile atabari bukurwanye ari ibintu babigayitse, ndetse ku isura y'igisirikare cya Kongo gikomeye aba ari isura mbi cyane. Ibibaye nyuma yuko kano gace kagiye kumvikanwa inkuru yuko M23 ishobora kuzaza kukigarura ikaba yabuhora abantu baturage, cyane yuko Uta Sultan Makenga yagiye abigarukaho abwira agenda atanga amatangazo yabo muri twigwana yabo muri M23 yuko bari abaturage bo mu Bibogobogo bagomba kuba babohorwa bakagira umutekano nk'abandi, nkaho bagiye babohora. Twavuga nka za Goma, twavuga nk'ahangaha za Bukavu, twavuga nk'ahangaha za Masisi mu bice bimwe, yuko yagiye atangaza avuga yuko bano baturage bo mu Bibogobogo nabo bagomba kuba babohorwa bakagira cyangwa se bagakora ibikorwa byabo batuje. Reka tubijyane n'indi nkuru muri iki gicamunsi hariya mu Minembwe. Wazalendo, FDLR, abarundi bose bafatanyije ndetse na FARDC baje kuba bagaba ibitero bikomeye cyane, bivuga yuko bashakaga kuba basenya ibirindo bikomeye cyane bya M23 hariya muri kara gace ko ku Ndondo ya Bijombo, ndetse bakaza kuba bakwica n'abaturage. Ariko abangaba baje kuba babura abantu, none barangije bagenda birara mu baturage, birara mu nka, basahura ibintu, barangije babuze icyo bakora kubera ko inka zari zabananiye, zimwe barazirasa. Namwe mu nyumvire igikorwa cy'ubugwari, twakuta yuko ari igikorwa cy'ubugwari. Umusirikare watujwe ntago aba agomba gusagarira ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose. Ahanga bivuga yuko Wazalendo, FARDC zahawe amakuru yuko M23 irimo iritegura igitero gikomeye cyane cyo kuba igaba ibitero
kuri za wazalendo ziri mu mashyamba ndetse na za FDLR, noneho baza kuba bayitanga, baza kuba bahubuka bajya mu gace katabarizwamo M23, noneho babuza abantu, birara mu nka, barazica, baratemagura, bagira ibiki, bakora ibikorwa by'ubugwari bikwakwita yuko umuntu wese yabigaya igisirikare cya FARDC gifatanyije n'abarundi. Kandi aha ngaha mu ndondo ya Bijombo ntabwo ari ubwa mbere bibaye, cyane yuko buriya abarundi bafatanyije na wazalendo barimo baragenda bica abaturage umunsi ku munsi, bagakora ibikorwa by'ubugwari cyangwa se ibikorwa bya kinyamaswa, aho babura abaturage, babona abagore bakabafata ku ngufu, babona abana bakabashimuta kugira ngo binjize mu mitwe yitwaje intwaro, twavuga nka za P5, nka za FDLR ndetse na za wazalendo ndetse no mu gisirikare cya leta ku ngufu. Bivugwa yuko abana b'abahungu ari ku ndondo ya Bijombo baguwe cyangwa se barimo baragenda baburirwa irengero, bavuga yuko barimo barinjizwa mu mutwe wa wazalendo ku ngufu, noneho uwubyanze akicwa ndetse akicirwa n'ababyeyi. Ibi bibaye nyuma yuko M23 nabwo yagabye igitero gikomeye cyane ara ku ndondo ya Bijombo, aho yashakaga kuba yavana wazalendo mu mashyamba aho zagiye zisha zifatanyije na FDLR, abarundi ndetse na FARDC. Nyuma yuko uwo bita Sultani Makenga General, umukuru wa M23, atanze itegeko ry'uko Minembwe yose igomba kugerageza ikabohorwa, kwigwaneho bafatanyije na M23 bakagerageza uburyo ki babohora abana batagiye mu Minembwe. Byaje kuba bigaragara yuko ari za wazalendo, FDLR ndetse na za bafatanyije n'abarundi ndetse n'abanyatanzania n'abanyangora, abo bose ndetse na FARDC baje kuba bigaragara yuko ari bamwe bahungiye mu mashyamba, noneho babura uko bajya ko bagoswe na M23, noneho bakajya bitwikira ijoro, bakaza kuba bahungabanya umutekano w'abaturage ba hano mu Minembwe. Iki gikorwa rero cyabaye, cyangwa se kino gikorwa cyo kuba babura abantu bakarasa inka, twakwita yuko ari igikorwa cy'ubunyamaswa, twakwita yuko ari igikorwa cy'ubugwari, twakwita yuko ari igikorwa gikorwa n'amabandi, kidakorwa n'igisirikare. Buri musirikare waratojwe, ari umusirikare ufite discipline, ugendera ku ndangagaciro ndetse unubaha igihugu cye, unubaha n'imbunda ndetse na uniform baba baramuhaye. Ntabwo rero ibi ngibi byo kuba baza bakabura abantu bakarasa inka aba ari igikorwa cyiza cyane, cyangwa se ari igikorwa kigaragara neza mu ruhando mpuzamahanga ndetse no mu baturage rwagati. Reka tuba ngo twerekeze muri Masisi. Muri Masisi imirwano ikomeye yamaze kwaduka. Ahangaha M23 yagabweho igitero cya drone. Vuga yuko FARDC afatanyije n'abarundi ndetse n'abazendo na FDLR bazindutse muri iki gitondo bagerageza ku buryo kibagaba ibitero ahangaha muri kano gace ka Shingisha ndetse na Pinga. Vuga yuko M23 yamaze kuba yatwigarurira, noneho bakaza kuba basanga M23 iri ready, biza kuvuga yuko haje kuba hagwamo abasirikare benshi b'abarundi ndetse na FARDC bafatanyije na wazalendo, aho i drone nayo yaje kuba yahanurwa ku buryo bukomeye cyane. Bivuga yuko inase za M23 zaje kuba zitohoza aya makuru, zivuga yuko cyangwa se toza amakuru zimenya yuko isaha ku isaha wazalendo, abarundi, FARDC ndetse na FDLR bashobora kuba bayigabaho ibitero. Tutse yuko hano muri kano gace ka Masisi cyangwa se muri teritwari ya Masisi harimo harabarizwa za wazalendo nyinshi, za FDLR bivuga yuko zahungiye mu mashyamba ya hano muri ino teritwari ya Masisi, aho bivuga yuko zimo zitwikira ijoro zikaza kuba zagerageza uburyo kizisahura ibintu by'abaturage, zigafata abagore ku ngufu, ariko zigasanga M23 iri maso, ibitero byabo byaheza bikaburizwamo. Abangaba baje kuba bitwikiye cyangwa se baje kuba bigama yeri intambara, baza kuba bagerageza uburyo ki bavuga ati niba M23 yataka ku manywa ikatunanira, reka tugerageze nijoro turebe uko twayigabaho ibitero, noneho tukabasha kuba twayitsimbura mu duce yagiye ifata. Bivuga yuko ahangaha muri kano gace ka Pinga ndetse na kano gace ka Shingisha, ahangaha bivuga yuko rwose M23 yamaze kuba yashinga ibirindo bikomeye cyane, aho ari byigenda ikoresha kuba yagenda isigasira ubuzima bw'abaturage ndetse inarinda umutekano w'abaturage bari mu bice bitandukanye bya Masisi. Ahangaha muri kano gace ka Masisi tubibutse yuko buriya wazalendo, FDLR ndetse abarundi na FARDC bava muri ino misozi ya za Nyiragongo cyangwa se muri ino birunga bya Nyiragongo ndetse na hano muri za Kayuzu Biega, aho bamanukira hano muri Masisi baza kuba bahungabanya umutekano. Bivuga yuko hano muri ino shyamba rya Kayuzu Biega impamvu ari hafi ya hano muri Masisi, bivuga yuko bano basirikare bose cyangwa se no koalisiyo aribo barapangira urugamba rukomeye cyane. Bivuga yuko aribwo bagomba kuza kuba babohora umujyi wa Bukavu cyangwa se batera umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Bivuga yuko ahangaha harimo umukoloneli wa FDL ndetse n'umukoloneli wa FARDC, wazalendo naho bose bafite abakuru babo, nibo bari maragenda bapangira urugamba ahangaha muri ano mashyamba ya Kayuzu Biega ndetse no muri ano mashyamba ya kino kirunga cya Nyiragongo, aho bivuga yuko rwose
ariho barimo baragenda bazana umusada bagasanga bagenzi babo hano muri Masisi, aho bagenda bitwikije noneho barangiza bakagaba ibitero bigiye bitandukanye kuri M23. Ariko tubitse yuko M23 cyangwa se intare za Saranga nazo ntabwo ziza ziryamye, umunsi ku munsi zigenda ziga amayeri y'uburyo kizatsinda muri uru rugamba, uburyo kizatsimbura umwanzi cyangwa se zatsimba umwanzi, zikagenda zimugaba ibitero. Ahubwo byaje kuba bigaragara yuko abangaba baje kuba batera, baje kuba baha umuhigo, cyane yuko M23 yaje kubibahindukirana irangije irabagurukana cyangwa se irabahitana. Bivuga yuko ahangaha haguye umusirikare w'umurundi mwinshi, haguye FARDC, haguye wazarendo nyinshi cyane, ndetse na P5 ndetse na FDLR. Ibi byaje kuba bishimangirwa binatangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cya M23 bita Lawrence Kanyuka, we yaje kubatangaza yuko FARDC yaje kubigerageza kuba yabagaba ibitero, ariko byaje kuba bibarizwamo bitewe na Special Force y'intare za Sarangwe cyangwa se M23 itaryama umunsi ku munsi mu bice bigiye bitandukanye. Iyi Special Force ya M23 irimo irakora akazi gakomeye. Ibi byaje kuba biba ahasaga mu masaha y'isa cyangwa se byari ku manywa, cyane yuko izi update zingeza kanya nanjye nkavuga ati kanze zigeze ku bantu banjye 5 kuri 5. Umugabo bita Sultani Makenga ntagasanzwe kubera ko mu bice bigiye bitandukanye M23 irimo iragenda ihanganamo na FARDC, wazarendo, abarundi, abanyarwanda, abanyatanzania ndetse n'abacancuro bose muri rusange bafatanyije n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo twavuga nka za P5, abo bose babagiye bahuriye mu kintu bita coalition cyangwa se bahuriye mu ihuriro bita coalition, aho bahuriye bakajya gucura imigambi uburyo kibagaba ibitero bigiye bitandukanye kuri M23. Yatangaje amagambo akomeye avuga yuko niba bashaka gutsinda intambara, abasore ba M23 bagomba kwibagirwa buri kintu cyose, bagaharanira inyungu z'abaturage ndetse bakarwanira ukuri. Aho ngaho niho yaje kuba babwira yuko bagomba kuba bagerageza bakagenda batera nabo mu bice bigiye bitandukanye, kandi bafite intego yo gutsinda, kwana kugenda bavuga yuko bari buhangane n'umwanzi yaza akabatsimba mu bice barimo. Yes, katuvuga ngo twerekeze ahangaha kuri umusirikare wa M23 ukomeye cyane, bamwita Colonel Nsabimana. Uyu mugabo acitse urupfu. Bigenze bite? FARDC ifatanyije n'abarundi baje kuba bamenya yuko uyu mugabo ari ushobora kuba azaba umuvugizi wa M23, azasimbura Lawrence Kanyuka ubwo azaba hawe izindi nshingano hana muri M23 cyangwa se M23. Uyu mugabo yaje kuba asimbuka urupfu, cyane yuko buriya bamwoheje drone, noneho drone irangije ifata ubusa. Hari muri iki gitondo cy'itariki ya 4 z'ukwezi kwa 5 mwaka 2026, uyu mugabo yavaga mu duce tumwe twa hano muri Walikari yerekeza mu birindiro bya M23. Noneho FARDC ikaza kuba itoza amakuru yuko uyu mugabo arimo arerekeza muri no birindiro, noneho baza kwa bamutega mbushi ikomeye cyane, aho uyu mugabo yaje kuba abimenya. Baza kuba bamutega mbushi, noneho bitwikije bavuga ati reka tumuhitane, noneho nawe yongere kuri nyakwigendera Colonel Wiringoma waje kwa nawe agabwa ibitero bikomeye cyane, ariko kubw'amahirwe make ntiyaza kubisimbuka, aza kuba yahaburira ubuzima. Uyu mugabo bitatse Imana, abatasi ba M23 baje kuba batohoza amakuru avuga yuko isaha ku isaha bashobora kuba bagabwa ibitero, noneho baza kuba bacenje cyangwa se baza kuba baswipinga imodoka yararimo, noneho buno mugabo aza kuba agenda nyuma, izindi modoka ziza kuba zigabwa ibitero bikomeye cyane. Ariko mu modoka zose zagabwa ibitero, drone yaje kuba iswata irangije iragenda ifata ku ruhande. Ariko mu bigaragara yuko uyu mugabo nawe yarari target nyuma yuko bahitanye Colonel Wiringoma nyakwigendera, tumwambwe ngo irukodeshira Imana imutuza heza. Abenshi mu muzi ku ijambo kwikiri ubwo yabwiraga abantu bacancuro bayambukiraga hano Igoma bajya mu bihugu byabo. Uyu mugabo bitatse Imana rero bivuga yuko ari ugomba kuba yasimbura Lawrence Kanyuka ku buvugizi bwa M23, ubwo Lawrence Kanyuka azamaze guhabwa izindi nshingano. Bivuga yuko abasirikare cyangwa se abasirikare bakuru ba M23 bose bagiye bashyirwaho igiciro cyangwa se bagiye bashyirwaho uburyo ki bakicwa, ari nabyo byaje kuba bigaragara yuko uyu mugabo bitatse Imana yabaye igipimo cya 2 nyuma ya Wiringoma, aho baza kuvuga yuko uyu mugabo nawe yaza kuba yicwa kugira ngo baca intege M23 mu bice igiye itandukanye. Ibi ngibi bije nyuma yuko leta ya Kinshasa ishyiriyeho amafaranga y'akavagara akomeye yaba ku basirikare bakomeye. Ubwo twavuga nk'ubuyobozi Sultani Makenga yaje kubashyirwaho amafaranga menshi cyane y'amadolari cyangwa se miliyoni z'amadolari ku muntu uzazana umutwe cyangwa se ku muntu uzamuhitana. Ibi ngibi bije nyuma yuko basinyanye amasezerano hagati ya M23 ndetse na leta ya Kinshasa, ariko bikaza kuba biba nkaho cyane nta yigeze abaho, cyane yuko ku mpande zombi buri umwe wese arimo arikorera ibye agenda agaba ibitero kuri mugenzi we. Bigaragara yuko rwose amasezerano yasinywe hari Zurich mu mujyi wa Montreux ku
ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu kwa kane umwaka wa 2026 nta kintu yafashe cyangwa se nta n'ikintu asobanuye. Ibi ngibi bibaye nyuma y'uko M23 leta ya Kinshasa yamaze kuba byashyiraho manda dare ku barwanyi bose ba M23 bayoboye. Ubwo twavuga Sultani Makenga, twavuga ba Bertrand Bisimwa, twavuga ba Lawrence Kanyuka, twavuga ba Colonel Nanga, twavuga ndetse na Joseph Kabila wiyongereyemo. Aba bose bamaze kuba bashyirwa akavagari k'amafaranga ku mitwe yabo kugira ngo babashe kuba bakishwa cyangwa se babashe kuba babuzwamo ubuzima, M23 ibe irarangira. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yaje kubatangaza amagambo akomeye avuga yuko niba bashaka gutsinda M23 bagomba guhera mu mizi, kandi mu mizi n'ahandi bagomba kuba bahera ku basirikare bakuru bapanga urugamba. Twavuga nk'uyu Colonel Nsabimana avuga yuko yazengereje za Wazalendo muri bino bice bya Walikari ndetse na Masisi, azengereza za FARDC ndetse n'abarundi ndetse na FDL na P5 bose yagiye akora ibitendo bikomeye cyangwa se agenda apanga urugamba ndetse na zambushi zikomeye cyane. Hano ziza kuba zigira ingaruka kuri FARDC, abarundi, Wazalendo, P5 ndetse na FDL. Nibyo rero baje kuba bitwikirije bashaka kuba bamuhitana, aho Imana yaje kuba ikinga ukuboko uyu mugabo aje kuza kuba asimbuka urupfu rukomeye. Kandi twakaye kuba tuvuga inkuru mbi kuri M23 ariko kandi tuvugana ni inkuru nziza kuba uyu mugabo yabashe kuba yarenga bino bitero. FARDC n'abarundi, Wazalendo, P5 ndetse na FDL bari bateguye kugira ngo bamuhitane bace intege M23. Ibi ngibi byaje kuba bihamya binashingirwaho na Lawrence Kanyuka aho yaje kuba avuga yuko abarwanyi ba M23 cyangwa se abasirikare bakuru bagomba kuba bakongerwa umutekano, cyane yuko ahantu baba banyura FARDC bibareba kubera ko ibikoresha amasatelite ya cya gihugu. Reka tuva ngo twerekeze ahangaha muri Uvira. Umuvira hano muri kano gace ka Runingu haje kwa haduka imirwano ikomeye ahasaga mu isaha y'isa 6 n'igice ku manywa rwose y'ihangu. Amasasu y'imbunda n'imbunda ntoya yaje kwa yumvikana. Bivuga yuko ahangaha ari FARDC yari yavuye muri kano gace ka Kiriba irimo irazamuka igerageza kuba yahagaba ibitero ku birindo bikomeye bya M23 bimbera bazwa hano muri Runingu. Aho bivuga yuko kano gace ka Runingu M23 yamaze kuba yashinga ibirindo bikomeye kugira ngo bizayifashe kuba umunsi zaba yamanutse yerekeza mu mujyi wa Uvira intwaro zayo zizabe ziri hafi. Bivuga yuko ariko M23 nayo ifite impungenge za FARDC yagiye igafungira muri kano gace ka Rungutu cyangwa se muri no santi ya Rungutu. Bivuga yuko ariho FARDC yafungiye ndetse ifatanyije na Wazalendo na P5 abo bose, Tanzania n'abanyangora bose n'abarundi ariho bakambise. Bivuga yuko ariho bagenda bava byaba kwitwikisho bagakoresha amadrone bagakoresha imbunda ziremereye, aho bagenda bagaba ibitero bikomeye cyane kuri M23. Bivuze yuko M23 ifite ibirindiro za Mitamba, za Renge, ahangaha hose za Sange hose ndaha za Kiriba igihe ifite intwaro ndetse n'abasirikare bagenda bayifasha umunsi ku munsi. Umujyi wa Uvira tubutse yuko byamaze kuba bitangazwa n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka, aho yaje kubatangaza amagambo akomeye avuga yuko uyu mujyi wa Uvira ugomba kuba wazengurukwa ukaza kuba wabaye tombe cyangwa se ukaza kuwufatwa, cyane yuko ibi ngibi yatangaje yuko atari ubwa mbere bize baje kuba bawurwanira bawufata mu cyumweru kimwe. Ibi ngiro ntabwo byaba biyageze, cyane yuko tubutse yuko buriya tuno dusozi twose tuzengurutse uyu mujyi wa Uvira twamaze kuba twazengurukwa n'intare za Sarangwa cyangwa se na M23. Bivuga yuko FARDC irimo iragenda igerageza kuba yagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye bibarizwamo intare za Sarangwa cyangwa se M23, aho bigenda bigaragara yuko bitwikira ijoro bakagegeza uburyo ki batera cyangwa se bakora udutero ushuma cyangwa ambushi mu buryo bugiye butandukanye, noneho ariko bikaza kuba bibarizwamo n'intare za Sarambwe. Bivuga yuko Special Force M23 mu bice bigiye bitandukanye irimo iragenda yitwara neza cyane rwose, aho igenda yararika abaturage aho igenda yararika abasirikare ba M23 igenda yararika abasirikare ba FARDC, abarundi, Wazalendo ndetse na P5. Bivuga yuko abanyatanzania bamaze kubashira ndetse n'abanyangora. Nyaboneka Joao Lorenzo ndetse na Sami Hassan Suluhu mushatse mwatekereza ku basirikare banyu mugacyura abasirikare banyu, cyane yuko batorowe hano muri Uvira cyangwa se muri territoire ya Uvira, aho M23 irimo iragenda ibamara. Turabango twerekeze dusoheza amakuru yacu muri Ho Plateau ndetse na Plaine d'Oruz. Ahanga bivuga yuko M23 yaje kuba igabwa ibitero bya drone 3. Bivuga yuko zahagurutse ahangaha muri iyi misozi ya Plaine d'Oruz, aho FARDC yagerageza kuba yasenya ibirindo bya M23 bibarizwa hariya muri Plaine d'Oruz. Bivuga yuko rwose ahangaha bitwikiriye ijoro baza kuba bagaba ibitero biza kuba biburizwamo, ariko ku masaha y'isa 4 n'igice akiri saa 6 n'igice za hano cyangwa se za hara muri Kongo ndetse na hano mu Rwanda
bongeye kuba bagaba ibitero bikomeye cyane kuri M23, ariko bitewe n'uko M23 ifite tekinoloji ihambaye iza kubihanura zino drone. Bivuga yuko izi drone zari zoherejwe mu kugira ngo zigwe ku bubiko bwa M23 cyangwa se ububiko bw'intwaro M23 igenda yifashisha. Bivuga yuko harimo n'amadrone M23 nayo igenda yifashisha mu kugenda igaba ibitero bigiye bitandukanye kuri FARDC, Wazalendo, P5, Abanyangora, Abanyatanzania ndetse n'Abarundi. Ahangaha bivuga yuko uyu mupaka cyangwa se ahangaha kugaba ibitero muri province biturutse muri Ho Plateau, bivuga yuko ahangaha bashaka kuba baha umutekano uyu mupaka wa Kavimvira. Bivuga yuko ari Abarundi bifashisha kugira ngo bambutse intwaro mu buryo bugiye butandukanye. Tubibutse yuko umupaka ukoreshwa cyane n'Abarundi kugira ngo bambutse intwaro, nyuma yuko babonye yuko kwambutsa intwaro mu kiyaga cya Tanganyika bidakunda kandi bibatinza cyane, yuko bagabwaho ibitero batari biteguye, aho M23 igenda igutsa amadrone ikajya guturitsa ubwato bwabo. Ejo bundi mwawe nabagejeje amakuru y'uvuga yuko M23 yaje kubituritsa ubwirinzi bukomeye cyane Abarundi bashaka gushyira ku kino kiyaga cya Tanganyika kugira ngo birinde hato na hato M23 za misile cyangwa se amadrone aguruka ajya kugwa mu mujyi wa Bujumbura bayirinde hakiri kare. Ahangaha rero M23 yaje kuba ihanura aya madrone, biza kuba biburizwamo, biza kuba bifata ubusa cyane yuko FARDC, Wazalendo, Abarundi, P5, Abanyangora, Abanyatanzania barimo baragenda baswata, barimo baragenda batakaza ibikoresho bikomeye cyane. Iyi ni drone igera nko ku ya 15 imaze kuba yahanurwa muri kino cyumweru na M23. Bivuga yuko rwose M23 abasirikare bayo bashinzwe kuhanura bino bitwaro bikomeye cyane ndetse no kurasa imbunda zikomeye barimo baragenda babyitwaramo neza ku itegeko riturutse kwa Sultani Makenga. Yesu kamubwenga muri Imana bane namwe kandi mbifuze umugoroba mwiza ndetse n'igicamunsi cyiza, mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe kandi muhaye murongo. Nyaboneka niba ugezeho nari ubwa mbere, kora subscribe, ukande like, uduhe like kugira ngo tubone recommendation, amakuru yacu agere kure cyane, tubashe kuba mwagenda mudushyigikira mu buryo bugiye butandukanye. Ukande share ndetse na comment kugira ngo tuzaye tubana mu biganiro bya hano kuri Chris Empire.